أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hama linamna rukunji an linyi wa armaze directe zin rila haukana liramada zinu garjonjia shando taha rahareja rejanjia rimonesenu kana unurijunrao ngabo tambu za mawasiliano kao hata leoze bandu ya heze banki kazijafanya hazi na biro ya husuye mawasiliano uka uweka mono ye mawasiliano ya tawa kama mawasiliano ya tawa yetu benza hatu mana hunu re alerte warangujana bo masiu ukane mawasiliano ngayo mai yo shangar jogu endelea ni direct ili haini baanu kari umbi waritimizi ya direct ngardo itimizi kama ngabenze sheka karja umbiwa mtishangae baada ya mawasiliano huma ala rikao do rijunrao wakomori watukufu njunrao harumaye ya masiwani ya komori wakomori kao njunrao bonzemo ya komori. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rirenge fursa ya leo inu jeri mwanesheni babi ya ziloma siwani harumazi ya actualite kaonde za junrao haruma ensi ya komori awongeleo mada muhimu mada mshinzi hamalizo na zanziha ukana ngaruka unjia direct sionesa ukana Junaidi directeur wa Sonelec hatilo haruma list ya he commission ya he investiture ila listi iwewa husonimoya Rais Azali hende hamtoa harume listi nardo tansawa banu rijionesa ya zabar hindi ya Junaidi ya tolwa harume listi ya ya he commission manayedi ya ta trésorier harume listi ya fanyiwa Junaidi directeur ulio wa Sonelec yede yaka trésorier wa he commission ya he investiture commission yende yeleshiwa rais wa he daula rais wa he daula hamba ukana katuta Junaidi ya kese harume commission hatolo. Pourquoi yode mada muhimu shangabo actualite zinji haukamono waroha wafungulwa wandu leo wata wafungwa minhumu president wa Orange Kiki hafungulwa haharaya horoha wono conference de presse yafanywa hau point de presse yafanywa no Orange mzemgomri ngardozi jabana sha tkanza nuone sembabu kana dezenongor koza mbavanu wa komori watukufu kana vanu wanu wasawa walemewa wasawa washiampaka anarika hunu Junaidi yaka hata kabari hajonesa haku hadharawa komori haini bahani ndiazi kataka uhisi kana balanga mreo na Junaidi mruka hisi kaula de directeur wa Sonelec yang bilo ya mwenje leo inu wala Junaidi haja hatolo harume commission ya he investiture na ile akaya hatilo Bonifati huna belu antake trésorier rais wa daula hajamtoa sababu hindi sababu Junaidi hafanya facture pro forma ya Golden Clip ya 30 millions rais hatundu ya facture pro forma ila hahundukana kaijadunga nzia henamna za lazimu emanaye mwana wa Kamal Soifu simo uende so le daho la Golden Clip woyo upara Azali mbaye mwana wa Kamal Soifu yabo Azali hapara simo
namna za raparsa za renseignement ukana facture fulani hata ile fulani ije Raisa Zali hamurukana zenongo za use facture pro forma ya 30 million Junaidi yaitoa kazi jadunga nzia Azali hauzisa bano commission ya investiture dona binado hanikule list hata trésorier fulani yeudhamana yeugere belu fulani afumbwe mazina balata kati Junaidi ambode trésorier Azali hati ya kuru hamba uori mnika dhamana ya ukaya yaoneshewa kumori mwenje shachukado njarmo investiture hatolwa yaboyo nge confirme u zilar ko mambiani mana Junaidi wae hambia umru tizamba zenzuzabira mfumo wabira ka Junaidi hambia umru au hambia wandu kana nge malbare Junaidi hankilo dhamana ya ho mwenje serikali watoze atupia wamnike vahe Junaidi mkini hakaregeze mali za Soneleki hafanya mafumvu hazirenge tujuro bande za henda wakomori ngo hizami leo inuri vumbuliwa ukana obo maharibi omwenje wende dembeni uyakarelo ujuzi hata bahari zamba obanu mwenje durengwa embajini ya ngongwe ula yarelo ujuzi iko hao rone se ukana banu wandu utakabari fualo nu ndo Junaidi kaini bahanu ya jonese daina fatihu banu fatihu ngabo zonrongo kao zosu zamba ka fatihu ka vati namna ya ngabo zonrongo ka mujo kufanya wotina babake shanga bonongo kao kana usubuti uzifanya wotina babake la Isazali hasa lemewa na Junaidi jokirwa komori wa juzise zabari ndia zalia to suspend hao ya mtoa hao ya mpanjao ya msajao na muhimi barahabu wa komori na waske zinongo heli zilio harumenti ya komori ni balbala ya husu zinongo za komori zilio no tabu ya mwenje ilio no mwono ya mji wa ikoni jana ya declaration wa ikoni wa ifanya jana mzo watu shawani no tablu mengoni mwema no tablu harumenti waonana ki ikoni wa hasababu de swala ya hitabu ya ho zitabu za mwenje enti lembele ya harumahiza sha namna Junaidi ya ladhimu Junaidi ya mjuukana kana utolo kana ukiria tolo mamo ya Soneleki ya do tembea ya huwa kumori kwa na ujibiwa ladhimu Junaidi hotolo Soneleki shaende ho mahakama rekanga yo maire kanga yo mema ladhimu Junaidi ya bitwa mahakama kartulinda Junaidi ya tolo basi wakomori ngaranzao Junaidi ya suspendewa shaya yaimisiwa derrière le barreau heze miliari ya kilo zone daula neze miliari ya zipara harumaze banki abonge ya botiro toka ya tolo harume commission ya use investiture bahi kara isi hamba katuta Junaidi ya karme commission izo tilizo doto shizo komori ngaranzao Junaidi ya himisiwa ya mdo mzima ya vumbuo bahanu ya tazemali za Soneleki sisi karutula haurudi harmaza mferezinu ngarujo udunga ndoze dongo Junaidi ga haruma problemu haba har zambao ngarujo pia karna uza ngabo rongoza saya to zamba banura shagar juao kana wakomori kwa tulinda Junaidi ya suspendewa hauya tola mamwe ba Soneleki bai ngaladhimura Isazali Junaidi ya lengwe ezi tendo zia zifanya Soneleki hizo ndizo wakomori wa jojibi wa kesu ala homo nje inu wakomori pia hatonrwa hezi walemewa na Junaidi mana banu mdujwa unkilo dhamana wanrua ile wakana banu hanza sha Junaidi heli yafanya haoneo wakomori Junaidi hafudhulu wakomori ya bungela dimubahe ya unde consequence nziro saizo za ndiso hujaze consequence ngabo hizo na haba juzi ziverifie uboko sanga mina aja wahangu yanambia ukana ngujo kautire le gari lo foto mana Junaidi le Fortuner le gari anda yali hula la ya do pashia fatihudo uloni lo habaha si zaba juzi ngamu confirme banu kana Junaidi katina le gari la hahe ya do pashia ngilo na fatihu
ngukashwela hemru mshaheti zaba juzi lempo mfumo wa bira ngamrini konfirme banu kama baha mrungu juziso eske banu Junaidi habo hale gari ya tipashie hao banu Fatihu hamamba mazime yo point d'interrogation shati ambia mndu mengoni mwa wandu hangu kauli wono libaliwa ni Fatihu tire foto ni beshe hamada bo tire le wana na beshe wale foto la hemru la hele gari ya pashia haba la hemru mshahe na gari mweu 745 BP 73 le de gari Junaidi ya pashia haba le gari la haya alihula 40 million ngalione hao na Fatihu haba eske mbaba eske Rais Azali de ambakana na mumbo hele gari kartujua eske Fatihu atomwambia mazime kartujua ngaimba biri confirme obanu situation ya Junaidi ngio nziro kabisa harumao macho ya Azali Asmani ne macho ya wandu wa Shangiri Azali wengi wao wakati zamba kavanu namna ministry Abi yafanya uhaba hakatufanya hamadi ma ministry wa bira maana haini ministry de l'energie yetoka na problemu daina Junaidi kama ndo tahamangalie haini waziri wa energy yetoka na problemu daina Junaidi ka Junaidi ende ajitia harmale le koti la Fatihu ngumbelio Fatihu zenkabwa ngumfanyo kwezi ili yaone so komori kaenge ntushabu Shabanu ngabo ma ministry watojoelewa abonge ministry Abi harenge haini mbandongo ya jihiri ngutsobala director habishia Azali haini mbandongo ya fanyishiha ngutsobala za raporo hambisha Azali halamu haleo manema waziri wa vira wakaudwambia Azali mkiniha hau Azali hadoonea hau wadwa mwana hakaudo sere shama mbizora hamba Fatihu kati waurega decision haini rongo ngabo ma ministry Fatihu ngubazizo wenji ngubazizo wamwangalia haina mnainu ngwashinji ngwarindi ndao mana Fatihu rizamba ngehama le super premier ministre ngabo ma ministry watojo kubali minga mjuo mru ngamjuo mru yakaufanya hazi ya Rais Azali hatimize hazi Fatihu hampara telefoni bala mwanzo unje unonese hazila chef yambia ufanye ekaye niangalie ranzi mru hato mjibu ambakana mimi tinkilo hazi na Rais Azali anjoda naonesa Azali hazi shati ndawe maana mimi wewe njamila ni unike yabo ngabo wandu wamupoze huo la Fatihu sio wandu wao wako opose Fatihu winji wa hao ekawa sawa opose Fatihu yo bala za raporo hedani kemna ikundi wahe wa Junaidi wa Belu fulani timrongo za kajaishia haya anarifanyeze globe na mdaze rende na mtowe paske wantu wandu walo na fikra zao kaimruwa inari mhishimu bawenge na fikra mwanzo afanye haunda usha kaka to stay Fatihu ya baba shanga bo hizo Azali ya tujo kubali ngabo hizo Azali ya turenga decision direct ngarjuao ngabunrongo zo musoni vanu Fatihu ya tozi jua hata usoni mbaba hengu mwambio tambanga mfanya rongo fulani ngarizijuao sirizamba ze semeni za biraka rendezvous ya Abdusoif yaifanya leo siku ya 10 ya onana daina muwa daula wakauhadisi ya uswe makandida ka represent makandida Azali kajala hamru ekala hamru hamba kana bali maudu haule hau shaonga amundu kauonana na minabudu shakajala consulte mndu kajafanya tabarongo abonyinyi wandu mloda mapamazi mloda nyafu majingari mloda nya Fatihu mafanya mna globe na mwelewe na mduambe wako moriza kweli paske ngarjuao kana Junaidi situation ya hahe habaha ndio nziro kiasa utosha Junaidi ngarma problem Belu hanza ya wanie Junaidi hata kabatinzi ya yobira de mana sisiri parao kana endrongosi loka Junaidi ya tolwa ingaranzao Junaidi ya uzisi wa zemali za Sonelek vanu za njia shati no tokari Junaidi ya tolwa manangari juao ukana jomkini havanu honda sarma sosa nduzori banu waro henrongo ikao za uka Junaidi ya tole na ya tolwa ngarjo izonga na ngamjodozi ishi ya usoniwa harma sosa nduzori banu njaba Junaidi ngujo tolwa harma sosa nduzori mbona ile wendo shanga bonongozi jo ujihiri
za uramene suspension ya Junaid yonga mina tomaya yonga amini sina hata problem. Donc alafu kaanza ruone sema kana wandu wa watongo unika Fatihu puissance, watongo unika Belu puissance, watu bahari ngwa ni Coral Zuizili, bahari ngwa ni club Teiza Mvinyo ngarijua kabati mrutohelewa ukana journalist nono ulame ngoni mwema wanaziromba mbuzi wamsaidie na Belu wakore mazegeni nono oyi journalist ya kaortese ya kauhishimu ye hazi ya kijournalism shaumishoni hunu parce que nono oyi mruto mwelewa sisi ngari mjua uzi tabia zake sisi kakomori kamoroni kaukao marengweni nono ye hakadai na mru kumguna mbeu nono haba hama na tabila kange mwade hamba Kasim Sulaimana we hadufanya hazi ortese hama nono waudungana wanje haruma ze biro reza prive reza daula wado ambia wandu wafanya interview shala de numuri libe bahendo wala de murongo we shala de muri libe bahendo abo nono we timduka o mwimahe ya kilomba hindu yale ya rongo yambe zonzao ya rongo yambe o fudhuli wahe shanono kuna urumilwa ni ndobi ni msaidie na Belu wandu waelewa ukana ngwa urumiao karika ngojo kaushinda ushashidongo wa romenti hau ushashi na wendo wamzerongo zinu bahanu za usaza honda banu raisa zali wae rangusu kuyangu Dar es Salaam kwenda Kenya ya roha Kenya ya sasa Komori amati zamba banu rango mondo nika na mawasiliano hunu ngayo na tambu mtijo shangaya halafu nono kuna kaujua leo uje urumilwa ni msaidi urumilwa ni Belu udestabilize kari ngojo kaushinda wangu kwa uhishili ezo ambao wangu waelewa obonono reka hamba njema reka hamba bi wangu waelewa wangu wajua opposition yao ngawarmale jamvi yabonono kutina leso ya uliko wa Komori akwa Komori kwa tuta journalist mezi wan Komori kwa tuta journalist mwandrabo wa Komori mwanzao mrujo journalist ujoka harma realite shema journalist wa mezi wa Zuizili na ubamuo wao wa Komori kwa tuata hawawaishie kwa tuata hawawaone abonge no kontinye ho rongo wa ho baba shakutina bobira nino wanese mami ukana gumsese ho maweni umedi msaidie hade bet salama wakaruma bunjilio ngabo conseiller wa rais yaambia rais ukana emergency yeshue wakaruma bunjilio emergency yeshue ekipu ijao ekari sebanu ekipu ijao utirengo wanruanu msaidie hakaushie bwana huu hamrede adui hamrede tindu na msaidie kabati jai hamada shamfi kabati Belu wandu wao wa Komori wauti mengoni mo wandu wajukaya waju aniazalia fikiri huya fanyazi dai nao ekare sisi banu osoni saidia ba kabati mdumisho harongoa ngena ze buteiza hewo nguto huna na ujifikirio muswahe parce que haelewa ukana zenongo kartinyao ngabono jomba hapa shi haraka Nairobi kweli arma miswe shahare jeo masiwani gavana zentuziru msaidie katurongoa hema na msaidie katurongoa hili dabu yaelewe situation kwa bati ushindo ha control wapia wanjia balbala parce que azalika tuambia ze decisions zahe azalika kwa tujua hata habari azalia lonio riri mwelezeni banukana hata jei honde habu wa Komori kavati sursu za kanti ukangabora isi fulani wanti fulani ujoka usi Komori wanu narelewane ukana kabati zao wadalo abaha mana bano karaisi wa daula wanti ngondo harumanti ekabaha raisi wa Tanzania nguso Komori yabola dimu ya ambasadi ya Tanzania wajuzi wa mbeshoa ya barua ibe wa affaires étrangères ya Komori ukaraisi wa hatu ngujo jahunu siku fulani iyo de namna zenongozi kufanyishi hata jei honre habaha kabati nti waveha ani washinda wa confirme watu wa confirmation totali ya uone saukana rais wa hatu ngujo datikana yode shatunge sabu wa Komori
mtowona publication ya tia foto la raisi fulani na Azali maana ya communication ya mahafali ya manda yanu kaka retihadalane namna ya ladhimu yakae ngeladhimu watu la communication ya publicité ya uonesa picha la husu Azali Asmani na raisi fulani hamanda hunu Tanzania raisi Mama Samia na raisi Azali ile foto likaziwa wandu waone wadu confirme kweli ya serikali kwa tujua utowaze nongo hizo manakara kabati confirmation totali kabati hata confirmation ya uonesa ukaranga bora isi fulani ujoka usarume investiture iyo mengoni mweze balbala za njia harume yezi parce que warongo wa haraka juzi fatiwende asubuti habari wa mangabo marais wa Jilalika bali banu baisho wa Jilalika sava sabari hindi hata leo le 14 ay le 13 hata habaha wa affaires étrangères ya Komori kwa tina hata confirmation ukana raisi fulani wanti fulani mjoka huja arme investiture ndio le 26 d'accord ya bola dhimu raisi fulani mjoka huja le 25 mara isi wenji wao Komori wako na huja wenji wako na huja 24 au 23 si hadalwa o winji wao yenga nzo mndu amaza raisi Azali noti hemi ndubo ilo mifubi maana kwa tina voli ye presidentiel Komori yabo Azali karenge voli ya Ethiopia ngondo Senegali ni mahafali ngao maudu wala dimu ya rohera mujana ya wasilile lo ya vumwe maudu de mahafali shahini mdu ka uroha mwamba mara isi majirani yabo winji ngela dimu wajo le 24 ayo le 25 normalement shahata je honre habaha kabatinti watu wa confirmation ukana rais wa hatu mdu huja miongoni mwele toramuo lilio wa Komori wandu wanu wababu haraka wandu wanu watu wa mnanya wandrabo ze gumseseze belu gudomola weha watu waneze fatihu watu wa mnyanya wandrabo haba hata jehonde haba wa Komori ngwajwandi sorambu haba parce que vanu henda le 15 henda mfumo unu ho hisa ikaula mfumo ikaula dhimu haini raisi ya jitamka ya confirme daula ya Komori ukana nguso Komori yaro de arme investiture wanruazi jua harma mapicha wajozi hena mna wandu wanu walona hamu wandu waje wajozi publie wajozi tia mapicha wa muroni kamili jova za mafoto yao yemana hata haba hazitofanywa na we publicity ya investiture yalizofanywa utoona foto la raisi fulani ndabo kwa hata habaha kwa tina confirmation total yabo ye diplomasia hao ngio nuil ye diplomasia heti ya Komori ngio nuil ikanuili hadija injeza i triple habaha emana warongo wa haraka ngabo wandu kausu waujua mbawa nongoni yangu bano harira iswanyu njoka na wandu mda yaelewa okana wandu wanu wajoshinda wazijue tumaba akarutujua hunu Tanzania litoa mbabi emifumo yabira kana henamna rijua wesu cha sio politiki ilo harumenti ya Tanzania na Komori ya husu yemhu ya rais mzamani wa hensi ya Tanzania ya sa Komori ya Rumwa misio ne raisi wa daula ulio habaha ya mnikabaru wa yendianki ya Sumanazali ili ya taratibu za husu sambi yenda hata rais mzamani Kikwete ya Tahara Isa Azali ya hunde taratibu ya fanya visiti ya laulia rais sambi ya chobuliwa eti ya Tanzania wa unausiu wamekara Isa Azali haja hunu ekara Isa Azali haja hunu harma mahafali hau yoketone sakabuka waungo mwangalia hao haditoje mama na hunu nchi ya Tanzania haruma hustehi mara isi wa zamani kwa tinabani hao halafu rais Azali kajaheshimu ya rais mzamani ani wala envoyé spécial wa Mama Samia Kikwete hajundu harejei Tanzania kajaona na Sambi na ratidiwa za wakati ya Sambi hundo wakati Kikwete ya kauru mabahe hata Kikwete ya 2009 haja Komori msafara officiel ya boleo ngabo renseignement zilo hunu Tanzania ukana katika Sambi ya jamu Tanzania ikadola la hoteli yetu la loha Kikwete ya Kikwete kwa Komori hasuhete ya monane naye Azali hara ya mtapieji ya baba Kikwete ngujojwa urumia diplomasia he hunu hata ya tie muhabatu hata noili Mama Samia ani ngujotia muhabatu hata noili Mama Samia rais wa Tanzania yatinde Komori haruma investiture Azali wanu waloro zenzi zinu pia
autorite walo za matizino e maraisi wandu wa daula wanti pia rema ambassadori walo credite na moroni ro wato credite na moroni wakazaza jimeli na mnainu ngwangalia we Komori eti hadalale kabati za hambandrabo kabati za ukaza ndundrabo haba haukaza nongozi jiriwa rumere ya dunia irende baba mzima mzazi mzima mrungu elewa Photoshop mrungu elewa Photoshop mrungu elewa pia za nongo hili zilio kabati za uhada ya wandu Karim Mrende yake ya vaikoti la bleu ya Ketiar Mahiri ambaye mfanya conference ya benga maraisi wa Jilalika ngabo maraisi wa Joka Huja na hata jehonde leole 13 kamtina hata confirmation ya ukaraisi wa fulani Joka Huja ndilu onese tena ukana raisi wa henti ya Bushini henti ya Madagascar raisi Andra Joel kaja confirme ndrongo itoka yonti ya ukamu Joka Henda Komori harimo investiture na sababu wanu Komori wana problemu wana problemu ya husu yeze lengo d'or ya 40 kilo de lengo d'or lango sikuila wa Bushini waungua yode mana bwa Komori wato voli direct er Madagascar ya zia itofanya direct itoureja ya Komori ya dorenga mapasaje waungua zelinyi yabo leo karna kaujua leo inu mjeri arinkilo confirmation kari Andra Joel ngujo na abongari wona ozere reaction za serikali ya Bushini ukangwaona problemu neti ya Komori kale ojuzi warelo voti Bushini azali halalikiwa wala kajalalikiwa rais Mkomori waralika iraisi wa Union Africaine maana ila raha ijafanya passation ejaratiza domana shakwaja kaumlali kantaki rais Mkomori leo inu kabati hata confirmation totali ya kanti ya onesta zerongozini biru onesta tena ukana investiture inu wano muhimu ndo tukafanywa investiture shaye namna wao waipanga ni namna wakaufikiri ni namna warongozo wa Komori ni namna ze freezer investiture zero hao habaha wanjia balbala ngari jua oka belu hande haonana nile jeshi na chef d'état major warenge disposition kana rangu haya aeroport haya mjini vanambwani hata wasuli moroni hai harme miji surtout harme miji lo bahari wo parejia hoya usibo wo parejia hoya bata wo hantambu hai ni bahanu yabo vanambwani haya mjini hai ni bahanu yabo ngamodao wa deployelwa au minimum 30 militaires au minimum 30 militaires ya ilia ufanya sécurisation ya ho ajeli jokiri baje delegation kartujua shay maraisi rahaka bati confirmation banu hata ze delegation kabati hata ze delegation au kaya ngari amini warme protocole ilio yukaonde sa zenongo ngabo wandu wa jeli zokweli atabelu azaba juzi arme conference ngabo wandu wa Emirati wa protocole ya Emirati ya daula ya Emirati ngabo na protokoli ya Kenya shawandu wa hewa jeni wa Kenya wao kwa jatonesa ukawanwe rais wa hatu Joka Huja waja wa forume wa kiaru mwaze nongo zokweli ngabo wanzani shawo wanzani wa Kenya na Komori wao waliso Joka hadiso ranganyi habaha sababu de visions za hera uraisi wa Union Africaine wa commission wa Union Africaine ulona HDE habaha mana Musa Faki ngutimize manda 2025 kama Musa Faki hatimize manda ngelazimu harmo East Africa daunu hatu hunu sha aminiso ifungwa nzo yende ministre za affaires étrangères wa Djibouti rais mzamani Heri Rajoelinampyana Madagascar na Kenya ancien premier ministre Raila Odinga na juzi Kenya wasede watiwanio president wa Union Africaine no ili azali ya renge Komori wa renge eskele lo Kenya ngwaona mru wanzoende ya renge yo presidency swap ya commission de l'Union Africaine ngwado kawisede wa Komori lazimu normalement azali ya elewe yatiwanie ya minisoifu ili Kenya wa renge mana wa msaidi ya juzi yome ngoni kutena bozenongo tena zione sao kana Ruto ngujoka urubu wa daina azali mana azali kejaladimu ya sitene aminisoifu kejaladimu azali ya behe mru ya kubali amini ya membu postule mana inu exchange inu dunandona juzi Kenya wa sede ya Komori ili warenge dhezomana ya bolelo inu ladimu Komori wasaidie wasaidie Kenya wa hondo udhomana unu
na singarijua ukana Faransa na malinji ya Komori tungesa ze malene ya Komori ya Komori rilo au ze malene ze milliards za deployelo za kaurumishi haze corruption ili azalia hunde edo manaila ya Union Africaine leo inungar shangaya ukana azalingu kubali aminiso ipendia postule na abo Kenya kwa wao yabo Djibouti ngabwandu walona diplomasi njema abo aminiso ifu weiti mndu wano heli wandu kwamba aminiso ifu technicien wana aminiso ifu weiti mndu ya paruma au ministre za affaires étrangères hara isi mndu ajina kati ya zali ibanura isi mndu na technique huo yo ekado linda mpaka de kuze wahe ya kena boma na ngea mnike ngoro ne technique yake rti hadalanya enge aminiso ifu yana technique hajuka harumishi hani maraisi wa vira Shamini soifu haji hantu kana oporo ruma wizara kana oporo no mewa ministri mpaka azalingi raisi hari yabo mru tekniki harumu ministri maamingi hizo kweli Shamini soifu tideki ni madiplomati wa daraja za ajua rume Komoro riti hadalo nabo wandu watungo mtole ya mashairi wakangwa uhamwanzo fariezi wakagyo mtuje wahundezi pandeza nyama Shamini soifu yeti dekina harmo wandu wa diplomasi yako armenti tihadalo mrukao ngabajoka rais wa daula utongo mjini hao hanumiwa ministre affaires étrangères hao hanumiwa ministre fulani wondo relewa kawijo kiri kamurumirwa politiki ngujuo siasa au ngujuo ngena tekniki Shamini soifu kaja paro nomewa papa hanu ukati mpaka azali ngera rais nduna tonambia ye postu ya ministre aminisoifu ya Iruma katire kaza lingi rais yabo technicien yeze nongo aminiso ipo yazi tangi Komori Henry we ya ministre affaires étrangères des années na tuambiwa ilirdo ile wa technique manango to ishia mtu hasufulo hata shairi wa hata wangu wa mshairi wa mtu wa mashairi wa mbama hata wa mvumiza na balaka tujua hata manango ya itanga yonde za usufa fati huo tizamba juze za video za vile ukana mbuna tujabano ya rambi mbanongo fati uyafanya harumema hamitano mbanongo ya kotize harumema hamitano ya mbaba yenu ya lokonseye ukati unjila mali za Komori yerenga bae ende wenda wa investise imo bae mbuna tujarambi kana fati wa kotize mbanongo fulani idarusi hakabo havu mwabata ingabo mbwa tojokana ya tojovuma kamjomba mbunge raisi halafu hanome mbwa tojojwa huruma hiyo de namna heze nongoza lazima zikayo malani pia halafu ngoto na wandu wajabanu wajawatu wa mnyanya rabo fatihu jao wallahi ibanu kantuta wallahi wa Komori mwanzao zitendwa wa Komori ngwa unabezwe wa mkilo fikra namna zenzaya zijouro wa Komori mwanzao namna strategy hindi joka urumirwa hata omwenje ukae wa Komori ngwa tao strategy mndu wajo wambia rongo ya jo waonesa kana le majia kae moroni igo wa majia liyo majiaje wa Komori mwanzao taratibu za hele dima lende usoni lende hule wa Komori mwanzao taratibu wa ulozi uavance shau wa Komori kwa tina bezwe na mashairi ya usifu wandu ilimni kilo 10,000 na sentimili wa Komori tiliho walio wa Komori mwanzao zitendwa mwanzao taratibu wandu wanike solution vanu yenti isa ile mbele ya rizamba nga rizambao yenti ile mbele ya ndio harumatambu muone situation ilo harumenti ya Komori ye kolera ile ya renga mvuya haruma wanadamu wawazi wa harumanti ya 1 million ya moins de 1 million d'habitants wandu wahisabu ka wandu jana zaidi wafariki haruma kolera eske bahera iswa daula ya seiduku katutorongo ya tuonesa hata barongo itokayonti ukavamia serikali renganza mafulani ya hutubilele taifa ya onese barongo ya usu ya kolera yinu ya onese taratibu ya hoye inondasio ya jiri parme mijila bangwana arme mijiyo pia na mjwaye zine mijiyo pia no masiwani ya utonesa ya garantiso wa Komori barongo itokayonti shamu hafidi hena investiture ya ndrabo itona hata mishinzi itona hata faida itojoka warelio wa Komori haruma situation ijo change mana ikawa na damuda wanu wao ikawa nduda wao kabati hata nongo zuka ushanji bal mtojoka abo bahi umuhimu hanyu ndogo azalia umuhimu haye abakia mwezi katina hata fikra zinjiro muhimu ya tosima mabo bahi ya kentu hata mahana maha wabrodo bakana hafanya mahamiji shati wandu na hata initiative ti wandu walo namba discipline itoka yonti kabati hata mbanongo itoka yonti bahewa mashababi wa mezi wa mazi
ma journalisti baadhi ya hema journalisti wa mezi wa wahimilio wa Rwanda wadoare mea makoti na udoa imbia na udoane sakabala wala doano yonde irisa ho hakude mashababi wa mezi waelewa wa mashababi waelewa ukabanzini rabo kabati ndongo utoka yonti argument ezini wahimilia Mwenyezi Mungu njo jailia ka hema shababi na wandu pia wahimilezi ya azali waona nchi ya Komori banu ngenda wa usoni bali Mwenyezi Mungu na jailia maisha hao ya kama dendi ezi azali waende sawa nchi ya Komori kama ngwapenzi nguna jailio wandu wanu wahimilia hizo ndrabo zinu maisha hao ya kama de namna nchi ya Komori yende si waoni asuma na zali ni wandu wake yete zedua za dimurdu wa ombele wandu wanu parce que yole tambu iliyo harumenti de mashababi wanu mashababi wa upeu wahimiliwa upeunu wahimiliwa namna wandu watongo utola zeroho mashababi wana watiti wa ulo wafe watu hatamba mahakama itoka yonti watu hatamba ndongo ya utone sakana wa mkweli rais wa daula zenongo zinu za lelo zinu hatukiwa hata kaitutone hata mba habari ukana wanu kweli rais wa daula zenongo za jihirijana haujuzi kweli wanu wape ubara rais namna reagise rielewa june idinge yabo katutone so hata manongo tukayonti yeo maamunu nge yabo director wa aeroport mbrendo aeroport ngufikira maila ila keire mishana ya hale yansaho henamna aeroport iliyo henamna ya puha shabo bahi kabati atamba discipline kabati atamba nongombi imagine mashababi na walona wandu washe na walona famii wa walinda walona 4 mois watoliwa walona 4 mois watoliwa aeroport adese ebo ntio hende siwana mnaje watoshindwa ni shababi mzima faithwali biarifi wala mwaliola ya jibaze harumale bima ye serikali ito mwa kompanya ye serikali ito uonesa ukawano hata serikali joshi la rifanya nungu fulani walona zemani watu wa kompanya halafu wa usheone mashababi wasubuti wadohe haruma media wasifu woto wa maimbio wasulumu wanruwanu wawahima bahim Mwenyezi Mungu jo jaile maisha hangu ya kihamadi namna azala sumanine wanruwa waende sawenti hatu izo bizorojodo mwombi yani wamezi wa maji riodo na journalisti mmezi tola ya wadorongoa haba hajitawa mzimadi ya baki she mzima wandu kwa tumwana kartujwa banu ambo seka jankilo ze dimili kartujwa banu onge mwade kartujwa bande ze duwa za huwa Komori ami kabati hatamba bongo itoka yonti wandu wanu risadu warambua wa Komori waile waondro wandu wanu wasaware mwazedu wanu wa Komori wa babaiha kwa tina hata kwa tujua uso kwa tujua dingo zenongoza hao kwa tujua anda baanu hata asilan abadan wa babaiha wazingamanyi habu wa Komori hisikali ya zalim wazingamanyi hakiasi ya utosha wazingamanyi wamono maamunu director wa aeroport ambosema nuzemaliliza za aeroport kazitulengeza ledaho kazitulibwa wandu hazi mizimine ngwando watanu kwa jaliwa maskini na banu maamunu wei ngabo societe ilo Nairobi maana hiyo yadoka hiyo ifanya haziho yalo actionnaire yao ijo mkini haka banu zemaliza za aeroport ngasongonda hiyo zenaze investise wei ya saye kazo mafungu yule namna zilio wasaya mwatongo urenga zemaliwe hila wafumbwa fatihu kajau ngari juwa wanu mimi mitika Nairobi ngena kauja hunu ngamjuo ndo maamunu wei hadoka Nairobi maamunu ngabo societe dabuna idua zale zina mjozi samdu Mkenya mahu ya juwa wei societe hiyo maamunu nge actionnaire yao ngurengo zemaliza heda ula nguanyisoma fungu embabe ya munda haja investise abora isu wa daula eskepa nuwewe nguhimilia zenongo zinu wa Komori na banona mwamlioni hena mna zenongo zilio Komori surtu za shehiza ni aeroport wandu wanu wa desaweze malaho yao watorengwa bano ba watilwa marambani hapo watilwa haruma containeri hapo hao wa magobani wa Komori watojo shukuri ya zalimbabi hesi tu ya so shehiza shilo Komori hesi tu ya so ya shehiza ilo Komori ni namna Junaidi atakabari rotodo zamba mana banu mdujo ka directeur wangu ile wakabanu haeshuwe sha Junaidi hatakabari abonge utakabarifu wa hahe Mwenyezi Mungu na jailiri wono mwiso wa hahe ya himisiwa na poto yabo hau ya pewa magobani enda pashemba bo moto mgwa jailia yeye Junaidi ngujue hena mno moto ukopatiwa
donc abur tukahanzari wone sababu zenongo ngardo diro nane tena mana banu zentu zinu amadi zona hamba mwandoni situation hema masulia no hunungio haudiro wandu wabeshewa message mana haringa kablo ya nguha kartujua hari ya fibre optique tijina hubi mkini hata nge perturbe mbavi moroni komori hon tujua sharizishia hunu abonge sisi ribeshwa ze message rambilo kae mawasiliano ngajo kama zero o ngarjo na tena insha Allah. Mwenyezi Mungu narinkeza hairi, Mwenyezi Mungu naribe ushinzi, Mwenyezi Mungu najailize confirmation zinu za usema rais ya raha watu zitoa, Mwenyezi Mungu ajailize tirohe no ilo wandu wanu waparwa naibu hao za msinadi insha Allah taala. Ngarjo na tena kama wabenze. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.